Football Titi part zanga parukna ngai thavele don ta ila Manchester United legend Patrice Evra hian English Premier League a khella ya an elpuite chungchang ti hian asoyani kha Arsenal laka chak kha chu naupang laka chak ang kan ni hei wang hian nia Gunners tran tu te kangai nat ni Manchester City laka chak chu thenom peng cheng tak laka chak ang kan ni ya Liverpool laka chak ero melma laka nena chang ang kan ni Chelsea laka chak kha chu league no moi choi tur entirna ang hialania anni kha keima ni min ang teu ber team anni awangin za po ka za hlea anni kan hne kha chuan league ka kan champion don ni maya in ngaina alian zual thin atiani heti lai bora hian English Premier League ka Manchester United le Chelsea te anin champion chok deu zak thin ani kha Evra soi ang deu hian tun lai milin soidon ta ila engtin nge iphua kwal ve ang le comment section tilun tu atan han phua tak lomila khovel puma footballa thunei tu sang ber FIFA chuan FIFA Club World Cup kalphung thar manga an khel tura dollar billion khat chuang z prize money a an semral dona hei hi European Club Association ECA in an nor chua ani na chen po aom FIFA Club World Cup a hian team samthum pani anin eldona chungzinga club som pani chu European Club te ni in heng European Club te hian nipui chol an nei thin tele season tharin bua saina pre-season an nei thin te FIFA Club World Cup awangin an siam rem atul phadona chu wangin hein alna khel tur club tan season tharatana in bua saina hun atlem phadon hle ramdanga hlokna tel chunga pre-season an man thin angkha ama angin an nei tam theidon lova chu wangin European Club te hian FIFA Club World Cup a hian sumle pailama hlokna tam tak kan tel ngei turani hein elna hian sum kan laklu tur tam tak adala wangin sum laklu atlem thiang lo antive tlata chu FIFA in sum athe chua tam chan tur ber FIFA in dollar billion khat chuang z sen a in huam pha na chan ni ya ngai ani FIFA vek hian me chelamin elna FIFA Women's Club World Cup competition po kumli danatan bua saitumin tuna hian ruang manna anei meka kumsang ni somni pariat hian avoi khana nein chuta tang chuan kumli dan zela FIFA Women's Club World Cup competition hi nei turin arwa manani hetiang ani awang hian mechelam football tan huang zaudor na rem chang ain hong ta a chu wangin mechelam football tan chuan chanchin lom ombik atling ome heti la hian FIFA vek hian Women's Champions Cup po khovel pum huapin abua saidona kumsang ni somni paruka tanga kheltran turin arwa man fel to ani ma se hein elna FIFA Women's Champions Cup khovel pum huak mecha footballa in elna hi FIFA Women's Club World Cup nei kuma chuan an khel don lo thunga FIFA Women's Club World Cup nei kum lova te kumdang zonga chuan Women's Champions Cup hi an khel thin don thung hemi chungchang hi FIFA president Gianni Infantino chuan soin mechelam football hi national team level thleng po in level sangjok an thleng mek ania chu wangin tun hi khovel pum huap po a in elna an ma chhon hun rem chang ania khovel puma club thaber berte anin el hun dika kan ngai ani atia FIFA Women's Club World Cup an nei tur chuan mechelam football thang zel na satakin apui tura an ngai bokani hei baka hian FIFA World Cup final match half time chol lain NFL Super Bowl ang dewa so pui tham tak bua sai ani don ti FIFA president hian asoi to boka FIFA hian an huang an zauna satba ka activity an siam bel tam takhop maya football an ti hlu sotang nge abe bom tam lutukin football tak hlutna atin hiam zo kang ti in hialna te po apun pha enge motak zong ngong chua anei ngei arin omani FIFA hian kan soitak angkhan thil lian tham tak pathum ama chop meka chuta chuan FIFA World Cup final match big Super Bowl soro pui tak anga half time ma soro pui tak bua sai antuma mechelam ta huang zawin FIFA Women's Champions Cup an khel dona chu baka chuan FIFA Women's Club World Cup an khel thin don boka hei phe chu World Cup angin kumli dana an khel don ani hengte hi FIFA in tun na ya malakna anei apuan zar langsar zual lian zual te anni French Club Langsar Lyon manager Paulo Fonseca chu nataka shemania thlako chung velzet chu achunga hremna thunei tu sangten an lek kumsomnga pahni mi Fonseca hi March ni nia bresan ma chon tum khan gol khatin chakma sela match referee laka alom lo hleya match referee thinrim taka ma chonin a in sum zawlova chuwang chuan thunei tu sangin an hremta ani
French Professional Football League ina atarlan dan chuan Portuguese manager hi November ni somthum thlengatan an hrema heti chung hian match an khel apiangin bench cha aom ve theidon lova official dressing room a po aom ve arem don lova heiba ka hian official function shim in khel ma le in khel chung le in khel zo te po atel theidon lova ni hetianga an hremba ka hian hremna dang team kai hnoya po ma chona chuta chuan a team kai hroi leon dressing room ate khelmuala te tanela te team corridor zongsonga te po September ni sompanga thleng chu a in lan theidon lova chu tiang tur chuan thunei tu sang lam hian na takin an hremta ani leon in march ni nia gol ni gol khata bres an ne tum khan in khel kai hroi tu chu benoit milot ni in ani hian France chanchin bulian li kuip a hril danin Paulo Fonseca thinrim in sum zo lo hian a thinrim na lang sar takin atilanga kama a ronjuang thawin a thin ur asum zo lova keipo in kan hot chuak zuita ani atia match referee po hi Fonseca che dana hian alom lo hle Manchester United player pani Harry Maguire le Manuel Ugarte te chuan Europa League round of 16 match first leg ka Real Sociedad an ma chon theidon lova anni pani hian liam te naw an nei wangin team training po an kal lo ti tarlan ani hei wang hian United hian Europa League an khel tur squad ta anda ta lo bok United hian liam wangin Ama Diallo Kobe Mainu le Lisandro Martinez te an sor theilo mek boka player poimo in liam an nei tam angreng hle Newcastle defender Lewis Hall point akepa liam anei wangin season kalmek mabak omzong akhel theito lo mela kumsom ni mi Newcastle defender poimo ni mek hian Liverpool laka sini faya an tlom tum khan ake ti hliamin hun rei tak achol angai pha don ta ane Nizan Khan in elna then khat khelchun zo mania chungjinga chun Indian Super League ka Jamshedpur le Odisha in ma chonin gol nga luta mi khwal team Odisha hi gol thum gol hinan chak Odisha hi mini somni pakhatna dori mangin gol ma hroen khunga Hugo Bumas mangi mini somthum pasarina le mini somnga pathumna an khung belzuya Odisha hian minute somriat pathumna thleng sithum fain man hruai ma se mini somriat palina mol ne tu Jamshedpur hian Jordan Mare mangin an sipuran su thena additional time mini somko pakhana Stephen Ezejon khung bel bokin gol thum gol ni ani nuwa hun top don hai tak additional time ka boruak asang zual hle ma se gol dang ero lu bel talovin Odisha hi gol thum gol nin Jamshedpur laga hian an chakta ani ti hian Jamshedpur hian khalsomni pathuma pai somthum pariat na yin tebula palina anni meka Odisha hi parukna ni in khalsomni palia pai somthum pathum an neya Odisha le Jamshedpur te hian playoff round lu in be seina an nei lian chhun zom ta zel Nizan ve khan UEFA Champions League season kalmeka round of 16 first leg amor boganita a match league khelniin Dutch club langsar Feyenoord le Serie A champion lai Inter Milan in machona mikhwal team Inter Milan sini finance chaka in khel munam taka hian minute somthum pariat na Marcus Thuram chon Inter Milan tan ma hroina gol khungin second half minute somnga na Lautaro Martinez chon Inter Milan tan a khung bela Feyenoord lam hian hun tha an nei te gola chantir lovin an khoral 5 veka Inter Milan ero in gol ni an khung chhortangka in sini fain Feyenoord khelmuala hian hena an changta ani Inter Milan gol khung khol Lautaro Martinez hian Champions League ka Inter tan gol khung le ta ka wangin he in elna UEFA Champions League hi European Cup ti ani chung zong tenen huam vekin he in elna Inter Milan tana gol khung tamber ani ta a ama Inter tana gol khung tamber ni thin gol som pasari khung tu Sandro Mazzola record khumin Argentine striker hian gol som pariat Inter Milan tan Champions League ka hian a khung ta a Inter tana hein elna gol khung tamber record thar asiam heti lai hian Inter Milan ina an hnetak Feyenoord hian sangni pariat September thlannuwa major European competition a knockout stage an khelle masak berania ma se chakzo lovin an mani khelmuala ngei an tlo ma chu wangin second leg Inter Milan khelmuala khelhuna Feyenoord tan hian mabak akau pha don le Inter Milan ero sinhi faya an chakto wangin second leg an mani khelmual San Siro an kheldon bok nen an din mun hi thalea ngai ania quarter final lut chiang tluk deuh thowa mitam tak chuan anda ta hialani German club lian pani in machon season kalmek Bundesliga po champion tura in umna ber pani Bayern Munich le Leverkusen a gol thuma luta gol thum ta hi mol nei tu Bayern in an khung vek ni in minute kuana Hurricane mangin Bayern hen ma hroina gol an khunga first half a goldang lu bel loma sela second half minute somnga palina Jamal Musiala an Bayern tan khung belin minute somruk pani na Leverkusen hi sinhi faya an fuala in
Nordi Mukiale chuan red card a choya goal ni phur chungin Leverkusen hian player tlem zokin an khel chhun zom angai pha hemi nu hian penalty choi zuin Bayern hian minisom sari pangana Hurricane mangin goal an chan tira goal dang lu bel talovin Bayern hian 12 chung football an elpui lian Leverkusen hi Champions League ka sithung fain an heta ane he matcha hian Bayern hian in khel an thununa goal khung na rem chang po tum som pasari in siamin Leverkusen hian tum thum chau goal shot an neya Leverkusen ina goal shot an nei zong tum thum le tum ruk Bayern hian goal zona an peta team pani anin thlau ang reng hle Bayern tana goal ni khungtu Hurricane hian season kalmek Champions League ka goal kwa akhung tlingta hei wang hian UEFA Champions League ka English player season khata goal khung tamber record asiama Hurricane aya English player season khata Champions League ka goal khung tam an om lovani Hurricane hian sangni somni pathum somni pali season chandon khan Tottenham chu sanin Bayern Munich apana Bayern apan nuwa hian goal somsari panga khung tling der to in heta hian atau goal tum som paruk le penalty a pet goal tum somni pakhat atela hetiang record anaya wang hian Kane hian Bayern apan nuwa European top 5 league khel player zinga goal khung tam ber ni na achel chhun zom ta zelani Leverkusen hi Bayern laga sithum faya an tlom taka wang hian second leg an mani khelmola an khel huna po an tan Bayern le thal a har sat pha don leya Bayern hian Leverkusen hi an paltlang mai tura ngai ania Leverkusen hian Bayern hi an le thalani ero chuan Champions League chanchina in le thalna ro pui ber huanga da thei ani dona chutiang result chu Leverkusen hian thlentir alma mo to don ani in kheldanga Portuguese club tha Benfica le Spanish club tha Barcelona in machonin goal khadaluta golom chun hi minisom ruk pakhanna Barcelona ta na Rafinha an akhung ania sikhat fain mikhwal team Barcelona hi an chak ani he matcha hian Barcelona rol thar duam an defender Pau Kubarsi minisom ni panina no chu ania Barcelona hian minisom ni pathumna tangin player tlem zokin an khel chhun zoma hemi awang hian Benfica hian Barca hi an ngam zual hle Benfica hian goal sat tum som ni paruk zat nain tum riat goal zona an peta Barcelona hian goal sat tum som nain tumnga goal zona an pet ve bok Benfica hian goal an khung teu thin hleya mase Barcelona goalkeeper Szczesny an paltlang hlei theilova Polish goalkeeper Szczesny hian thatak takin Benfica goal shot alodan sak thina goal ngei tura ngai to tum engemaw zat adan saka Szczesny hian Barcelona hi achan him ti thei hial khopin Polish goalkeeper hi ache tha ani ti hian Hansi Flick kai hroi Barcelona hi UEFA Champions League a match an khelna hnung pariata an tlom tamia lova tum sari chakin tum khadro an neya Champions League a team form ber ta jingami result nei thaber ta jingami ani chunzom ta zel Barca ina an netak Benfica ero UEFA Champions League a hian an home match na hnung panga an chak zo tamia lova tum thum tlomin tum ni draw result an neya tum thum an tlomna atanga tum ni hi Barcelona laka an tlomna ani ngeya Barca hi an ngam hlei thei meu lovani Champions League round of 16 in khel ngai ven Roberti ngama League 1 le English Premier League a ma hroi tu in machonin PSG khelmola Liverpool an lengluta PSG atangin base ang attacking game flow thatak kan hmulain Liverpool lam ero rinlok ang aya na sa in anin veng uluka red chian mikhwal an ni in sharengin goal ven an ngai poimo masa a chu in khel an tan phat atanga an chet lak dan ani PSG lama an player charang le ball thiam tak te chevela mu noma Liverpool lamin an deuh ngara ma se Paris club hian Merseyside club tlar hnung an du ang takin an thiat hlei thei bik lova Virgil van Dijk le a thiante an tang thei hle hetiang kara hian dar kar chan ve an kheltlin ma in PSG tan Karas khelia chon gola khunga ma se VAR a endikani nuwa Karas khelia hi a offside ti finfia ania gola an pom sak talavani hemi nu po hian PSG in an attack ngara Liverpool an in veng ngar thunga counter attack a Liverpool hian an chuna thei bik lova PSG hian pressure an pek nat ema wangin Liverpool atanga counter attack moi takan mu thin angkha kan mu lei thei lova Arne Slot le anauten first half big up page1 in ven bak ti dan vak an shelo ani bere ma se second half a thila danglam ta hreta PSG in khel chelem lo Bradley Barcola an la chuaka Desire Doué an daluta heminu lokhian Liverpool in khel thalo Jota le Luis Diaz la chuakin Darwin Nunez le Curtis Jones an dalut ve thunga anu minisom sari pariana PSG in khel chelo tak
Fabian Ruiz la chuakin Zaire Emery an dah lut Liverpool defender te Suna Thin Kvaratskhelia la chuakin Goncalo Ramos an dah lut boka PSG lamin tlar malam tha ti chak tura thathar an lutir nu loka Arne Slotan tlar hnung lam tha ti chak turin Wataru Endo ada lut vele substitution an siam dana Liverpool bossin atifu zok Curtis Jones Liverpool game atikang man viawa Endo po PSG ta noksak takin akhosa zuya hun top lam mini somret parugna Slotan Mohamed Salah ala chuak tadai mai thunga Salah hian hun tha anei hlei theilova ball asiam rem dik hlei thei box hi lo nen a khel chiat zana hian an boss hian ala chuak hre lem lova Harvey Elliott ada lut hei hi Arne Slotan atifu ani zuya Harvey Elliott hian minute khat luan po khelmuala aum tlin ma in gola khung nga lani Liverpool goalkeeper Alisson ball pet chua thatak Darwin Nunez Marquinhos laka ding changjok ni in asiam rema Harvey Elliott tan du thu sama tha in apezuya Harvey Elliott hian khomuang lovin gola apet nga la PSG goalkeeper goal shot ma chon tlem Donnarumma an nam chuak zo lovin gola alut zui ani heminu hian goal dang alu bel talava Liverpool hian bet tlat chungin sikhat fain PSG hi an hneta ani he match hian Liverpool goalkeeper Alisson Becker khel thaleya PSG in goal an khung ngei tura ngai tum engemaw zat adanga goal ngei tura ngai to a save po aum nual PSG in goal khung turin remchang anin siama goal zona an pe thin boka ma se Alisson Becker an paltang theilova chubaka chuan Liverpool player te anin veng thiam hleya an na an thok thale PSG an khel tha ma se amor an bok fu theilo an tuara an van duai tel bok ati theina chen awm bok ome chumtanga goal an khung na thina an khung thei tlat lovani Liverpool lampo attacking lam ngor clear chuan an khel chheleya an attack mangme ulo ma se an ti tum clear sakero chuan an khel tha an van nei ti theina chen awm bok mai thei a clear tu azirani anga ma se an tum inven konga faklakin an khosa a goal shot tum ni chau an nei kara tum khat chau goal zona pet ma sela hun tha an nei chun an khoral lo ti tura an khosaka wangin a chak zoka an tang he match munam taka danglam na siam lian tu chu team pahni coach ten substitution an siam dan kha niya pakhatin atifu talaudewa pakhat eroin atifu hleya chubaka chuan Alisson Becker hian ngong anei lian hleya PSG goal khung tur adang zel sia a ball pet chua thatak atangin ati min goal an khung zui bok nen Alisson Becker aya faktur an omlo ti hi apom om hle Liverpool hian PSG aya goal satum somni panga zeta nei tlem chung si in chak zok an nia hei wang hian Champions League chanchina match khata a chak lo zok aya a chak zokin goal shot an nei tlem na tamber record omsa an ni ruala kumsa ni somni pakhat khan PSG le Bayern in machona Bayern in goal satum somthum pakhat an nei lain PSG in tumruk chawan neya PSG khan tum somni panga lain goal shot nei tlem zok ma sela goal thum goal ni in an chak daya kha record kha Liverpool hian an ni rualta ani Liverpool hian season kalmek Champions League a hian clean sheet tumruk an nei tling der towa Spanish champion German champion le France champion te an machon to chungin heng league pathum champion team laka hian goal an veng him veka an chak vek tabok sangni pathum sangni pali season atanga chiarin PSG hian Champions League a goal shot nei teu chung sia goal khung theilo an ching hleya kumsangni somni pali khan Dortmund laka goal shot tum somthum zet an nei tumpo in goal an khung theilova helama hian Champions League chanchina PSG aya record nei chia anom lovani opta in record mumal taka avon nu sangni pathum sangni pali season atanga chiarin Liverpool club tana Champions League ka match khata save nei tamber record thar Alisson Becker hian asiama PSG laka hian tumkwa zet save nein team chan him tu berani Alisson hian soin kanin kheltan ma khan kan cochin PSG hi khel har salatuk turan nia ball nen an thatok le chuwangin boy phi hli hle tura in ngai ula in peiro u tin min hrila chuwangin khatiang tak khan a har sadon ti hi kan hresa ani ati Alisson Becker hian kumsan hi swampakua final match a khan Tottenham laka tumriat save anei to boka hun poimo team chan him tu poimo ani thin Liverpool club chanchina Champions League B ka sangni pathum sangni pali season nuwa an goalkeeper match khata save nei tam zual te chu Alisson Becker hian soitak angkhana nga bera PSG laka tumkwa save nein
ani aya Liverpool player Champions League match khata save nei tamanam lova adot tu hi tumriat nei te ni in heta hian ama atel boka Tottenham laka tumriat save nei te Simon Mignolet Real Madrid laka tumriat save nei te Pepe Reina an Chelsea laka save anei te kha anni tuna thalak hi enwang wangla hei hi team pani ten goal shot an nei te ania line string hi goal zone goal mauta an pe ta nia line sen hi goal zone lova goal maut lova an pe te ani Liverpool hian goal shot tum ni chawan neya PSG mol mai hi abit le ma se ti hian goal an khung mia lavani ti hian Champions League round of 16 first leg chu khelzo anita a PSG ne tu Liverpool hian Anfield a PSG laka result thane chunzoma an tlangani chuan Club Brugge le Aston Villa in machona achak jok jok an machon dona Atletico Madrid ne tu Real Madrid hi an tlangani chuan PSV sop tu Arsenal nen hin anin machon theidon boka chu wangin hemirut hi rut harsatak kalkong harsatak team lian in machon fo theina kong ani tlata PSG le Liverpool a chak jok eroin an machon thei hi claimin anem dewa chona ngai sak theya Club Brugge emo Aston Villa emo an machon dona Villa hi first leg an chak to wangin quarter final an lu maya be sei omani ru danga hian Feyenoord ne tu Inter Milan hian Leverkusen sithum faya ne tu Bayern Munich an machon theidona Feyenoord le Leverkusen ta hian an khingpui ta hi an le thalve ve ni ero chuan an ni pani hi quarter final anin machonang quarter final match danga Dortmund le Lille achak zokin Benfica le Barcelona a atlang zok an machon atul don boka helam rut hi chu rut masa zok an soi ai kha chuan nem deuh hleka ngai ania Barcelona hian quarter final a Dortmund emo Lille emo machon theidona Benfica hian Barcelona hi an le thalani ngat phei chuan Benfica hian quarter final a Dortmund emo Lille emo an machon dona chu wangin quarter final a ro enchak omberti the huanga da turang chi kha thlenglo ve thei ani engpo ni sela first leg an khel chau chawania second leg a in le thalna ro puite po thleng thei om nuala chu wangin engma ala chiang lova anin machon thei dan clear ero chuan in khel munam tak tak tur be sei thei om nuala ni zan ina in elna then khat an khel chunzom le don boga chungzinga chon Indian Super League ka darsari le chanve hian Hyderabad le Punjab anin machon dona hei baka hian Europa League run of 16 first leg an khel tan don boka darsom pakhale minisom panga arwalin matchli an khelanga heta hian AZ Alkmaar khelmola Tottenham an lenglu dona FCSB in Lyon mikhwalin Fenerbahce Rangers an mikhwal dona Real Sociedad khelmola Manchester United an lenglu don bok dar khalle chanve hian arwalin matchli vek an khel don bokani hei baka hian Conference League run of 16 first leg an khel don boka darsom pakhale minisom panga arwalin matchli vek an khelanga Copenhagen khelmola Chelsea an lenglu dona abak in khel tur dang te hi chu soikai talavila dar khat le chanvea arwalin matchli vek an khel don ani transfer thule ngai thlak chunzom ta ila telegraph in tar langin Liverpool chon Bournemouth atangin kumsom ni pakhat mi Hungarian left back thangduang tak Milos Kerkes laklu antuma pan maktare somli vel the chu anin huam Guardian in tar langin West Ham chuan English midfielder kumsom ni palimi France club Lille tana khelmek Angel Gomez chu nipui transfer kongka hon huna laklu antum don Angel Gomez in a contract man zo don awangin free transfer a laklu thei tur zinga aw mekani team talk in tar langin Manchester United chuan an goalkeeper Andre Onana thlak an rilruka chumi atan chuan Burnley atangin kumsom ni pani mi English goalkeeper James Trafford an beiseya ani baka hian Espanyol Spanish goalkeeper kumsom ni pathum mi Joan Garcia an beisei mek bok Melin tar langin Real Madrid chuan Liverpool atangin kumsom ni pangami French defender tha Ibrahima Konate laklu antum don Talksport in tar langin Real Madrid hian kumsom pakomi Bournemouth defender Rin Roll Dean Heisen laklu antum boka pan maktare somnga release clause anaya wangin Real Madrid hian antu tak tak ani chuan an lei thei mai po abesei om hle code offside in tar langin Barcelona chuan Newcastle player poimo kumsom ni pasari mi Bruno Guimaraes an beisei meka Arsenal le Manchester City te point an beisei mek German chanchin bulian build in tar langin Bayern Munich chuan German midfielder kumsom thummi contract mangzo tur Joshua Kimmich chu cheldon loma sela ama beisei tu Arsenal Kimmich hian zom adu lova PSG zom adu zokani Melin tar langin Manchester United player tuna Real Betis tana lona khelmek
Anthony chuan lona huna manna Spanish club a hian cham zui zel adua lona a khel hun chung a zo huna po Spanish club ta na khel theidan kong zon adu ani TBR football in tar langin Liverpool chuan RB Leipzig forward kumsomni pakhat mi Benjamin Sesko an be sei velea ani hi Arsenal le Chelsea te point an be sei mek Football Insider in tar langin Tottenham chuan an defensive midfielder Yves Bissouma kumsomni pariat mi chu nipui transfer kongka hon huna an chua tir mai theya an midfield din thar an tumna konga player shal tum an nei nuala player laklu tumpo an nei nual to ani team talk in tar langin West Ham chuan Roma player kumsomni pasari mi tuna lona AC Milan ta na khel mek Tammy Abraham an be sei mek Give Me Sport in tar langin Newcastle chuan Fiorentina atangin Italian striker kumsomni pangami Moiskin laklu antum TBR football in tar langin Everton chuan Brazil forward kumsomni pasari mi an player lui tuna Tottenham ta na khel mek Richarlison laklet le antum mek ole khatichin khatun tuma football Titi kan ngai thak thechin chu nile photro se